Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Zeme news man sage hai menaza klum. Namai chitke zing kaisna kumchang na jang kai kana damai ting chogu Zeme news man sa Zeme ko na ine hai menahangge pogai dera dele. Zai India ramgu body pe zai pasui teme leader me cham mane znai chitke zing kaisru kumchang na jang kai kana mamai ge India ramgu former prime minister Dr. Manmohan Singh je lungkebe tingnai mikpui loriaks kui birthday tingnai mikpui wang changai be mai ge pachuri chagai be samje misonga mane pnigo Twitter ge zai social media ka cham ge raugai dele je ka chule zai India ramgu Congress leader Rahul Gandhi ndu bugu Twitter ge raugai je loriaks kui India ramgu former prime minister Dr. Manmohan Singh je lungkebe tingnai mikpui wang changlu bligum je pesui ibsam zai ra chagai be sam pegai dele je ka chule chirun mak je tingtige India ramgu prime minister Dr. Manmohan Singh ne phung batinge misonga je ta te wangai be zai development ka cham brame te wangai be je salya gai dele je ka chule zai pe je palung hang ge pren chi je pahang ge ma duk sia be ga je zai pasui I je lunghang ble ne ge pring ting ti je lunghang rahang ge du klum gai dele je ka chule zai chuna India ramgu body pe prime minister Narendra Modi ne du zai Delhi gu chief minister Arvind Kejriwal ne du zai external affair minister S. Jaishankar ne do puni gu Twitter ge raugai je India ramgu former prime minister Dr. Manmohan Singh je lungkebe tingnai mikpui ge racha gai be sam pe gai zai pe so lunghang ble ni ge pedage ma du kakle be ga je pring ting ti je psui I je lunghang rahang ge sam je raugai dele je sale Zai India ramgu Union Minister of State for Skill Development, Entrepreneurship, Electronic and Technology, Government of India Rajiv Chandra Sikar, Znai Chitke Huzi Inkaisru Kumchang Nazang Kai Kana Mamai ge Nagaland Junhe Boto District ge Kyawang Idle Ze Kachuli. Zai Junhe Boto District ge Rajiv Chandra Sikar Wangai ze meeting te ze Ntau Kahrob ge Junhe Boto District gu Head of Office Deputy Commissioner Junhe Boto Rahul Banu Das Maline kacham bechige tawang chang batak rame salya gai je Junhe Boto district ge haluta tebugu scheme rame za electricity za lack of IT infrastructure MSE za kacham be tawang changai be scheme tak rame je salya gai dele je kachuli zai chige union minister Rajiv Chandra Sikar ne Junhe Boto district ge wang changai je pchungau hodau je welcome to jun gai be bzige ne besu ibsam pe gai dele je kachuli za chirun mak je chige Junhe Boto district ge union minister Rajiv Chandra Sikar wang changai je meeting te gai ge kya wangai mlei ne Lok Sabha Yojana Core Committee district MLA district government official zai Sumi Ho zai GB SKK SKA zai scheme beneficiaries zai business committee zai social worker I'm about na ngolu zai union minister Rajiv Chandra Sikar je Junhe Boto district Nagaland gene meeting te tawro gai dele je sale za Italy country ge wangdai rabe prime minister of Italy hange kaklang ge railang bete za Italy country ge puimi Giorgia Meloni ze klangai zela muile ze kachuli za mara sam pogai bachai suize Italy country ge puimi Giorgia Meloni ka chebe puize prime minister hange klangai bze namai lut kene puimi prime minister Italy country ge pung rabze railang be gurele ze kachuli za Giorgia Meloni ka chebe puine Italy country ge prime minister hange kaklang ge 22 and 26% vote ngolu je Italy country hange prime minister ka kalang ge pane duini dele je sali zainda naika ge China go body pe president Xi Jinping house arrest pikige bang namai ni meinu ne daila takadi me ma plamchi mak je bamlam ge India ramgu time of India ne saje China go president body pe Xi Jinping du je house arrest pikige bang namai ni ko le je ka chule za China ga dai go body pe president Xi Jinping je house arrest pikige bang namai ni be banai China ga dai ge spy me army mra mene razi te je ta te je bam blam ge ma du chunara changbe san du mak je lamui re le za India ramgu media man sapo mene saje
China ka dege chuna spy mramne razi te izela muile izedu achev chiruna magja China ka dege president Xi Jinping je house arrest pikige bangna mailu zela muile ize kachev kagna Beijing sorkari China go Beijing sorkari lamgene chipo lamgize ma du chunare changbje sandu gai magzela muile le zai China ka dege capital city Beijing airport nei limbe klimbung rama saukan dui be bamlei nege klimbung rama pnuite digu bnai halagene tedwang rabe plan hai klimbung changsrogria ma du rang magje pnuine kam dele ize kachule chirun magje pnui gu dei dige high speed train gari tibe tenjet kak sangbra mesdu nam kam dele ize kachule chipo zigine chuna China ka dege spy mene razi te dra hange nom gai sing dele ize sali za US United States America ge China me Zeme me ma kan du ko ram gu Twitter ge spy convey China am gu spy gu hre gari rame kilometer react se ge nzangje China go capital city Beijing lambe Zeme diwe video ramadu khaidele ize sale chirun magje China ka dege spy mene chuna razi te ibdele bedu pnuine rang zai China ka dege body pay president Xi Jinping je house arrest pikige bangnam gai nele bedu dulia dele ize sale zai ipo ndege Uzbekistan ka dege Shanghai Cooperation Organization meeting bambige China ka dege body pay president Xi Jinping ne India go prime minister Narendra Modi banai Russia ka dege president Putin je ngo hdaw gai magje China ka dege hliwang dai dibedu sadle zai ipo lamgje news media zai man sa pom ne cham je podle news gdab ge agum je saje China ka dege body pay Xi Jinping ne coronavirus de ge kahre be bam zigine meeting plan ne bamlu magje tedai didle ja che duzusa zai China ka dege media gne sadai je Russia go president Putin nai te se ngote gai magje Beijing China go capital city ge hili wangdai didle je ache judu ranglei kagna India ge dege media man sa po mene sadai je China go president Xi Jinping go kango pepe mina hangna hu jinto banai wangi pone China go president body pay Xi Jinping du je lupen didle ache judu rangdele aipo lamge gde regu media man sa po mane ma du confirm pling sing je sampo gai magzela muire lei jai China go media man sa po mane du chunara changbe dai ko ta wang changko me ka chebe je pling sing je po gai magzela muire lei let's do China gde ge chuna political ka gbo ba gdi be pe je la muile je sale za Ukraine menai Russia me kahrai belamge Ukraine gdege Russia ne gderege bom dilangbe nuclear weapon je togai gule je achebe bizigne US United States America gu National Security Advisor Jake Sullivan ne Russia me je tetiban tagmaige warning pe gaidele je kachele za US United States America gu National Security Advisor Jake Sullivan ne saje Ukraine gdege Russia ne momagje nuclear weapon gderege bom dilangbe togai le designa US United States America ne aisona rit be Russia me perege ksabe ne kakpe dai gule ize kachele aipo lamge momagze US United States America ne Ukraine me je herege ngate je bam delay designa Russia mene Ukraine gdege gderege bom dilang ba nuclear weapon je togai ra hange hanom gai le je kachule jai maumang je Russia mene gderege bom dilang ba nuclear weapon Ukraine gdege togai le designa Ukraine ge mina mi during pera hange hanom gai male je sale chipo jigene US United States America mene Russia mje Ukraine gdege pe je nuclear weapon togai magra ba hangane warning pe ga je kakdung de le je kachule ai gombre US United States America mene Russia mje Beze Ukraine gdege nuclear weapon togai mara hange gdung jai warning pe kai beze Russia ne Ukraine gdege nuclear weapon je togai le designa gdei regu tat war herai pak chombeze chura hange hanum gai dele je sale chipo jigena anui haimna gdei re de dige plana kagbo ba jai kaklebe KBB za ento BB za bam dib jigena haimna Zeme news man salam gene pihi plon sangnge kaklumge klum tawgara hange rang tawgai dele aigena na mai chitke jing kaisna kumchang na jang kaikana damai ting chogu Zeme news man sa loi gai dele nang ni ne pigai jang kingai be jigena haimna je to dele